patudu pa. Sunakan kung kataw mate. Yan ang kataw mate tapalin na itaw mate ta kole misalnya pura niano alaki dupa ta patuoy nasaba iya ko parpum mi ipake tadde baun na niya to. Iya ko dupa masandra baun na. Supaya kung kabaw na taw mate makalele dini mau itaw na saba masarru ibaw dupa na iya baun na taw mate. Makiro. Tapi ya tu kokui patareka angka tu aga na de nak bau taw mate kecuali mak beni metta. Aga iya ko Thomas Satinja ibisaiwi palawangan na pangilele wali taru mapacing si bawa capak na sulbiai taruti mapacing angka ko tumadari malango ikar ikan uku cek de iya ro na mapacing ya ku mapacing itu de nak bau ya tu te ko mate. Nomor 2 de to na makat do alelena ya tu te ko mate ku mapacing itu Satinja. Ya tu gunana. Bani wasa tahu di saya kok niro. Dia nama regage pali-wali wace de padi. Apa ia tu sampajang isai masarolab bi inareko yulle muimat tajat-tajang ipali wangi cede. Mana sahat desa asaba. Angkanang kanabita de to nama kada mali wala da maita. Angkanang kanabita malalalay wanne na sampaja si basahabae. Pure mak beresal nabita sore mangolok kui sahabatna. Gili nabita mitay rupan na sahabatna. Yaro sahabae agak kaget ti makadamagiro nabita na tapagili lo kui aga na sa nabita. Bikini dewa kita urang inareko matana imarjingi. Najama ummaku iya sampajang isay ina makanja iko makui watui di jamai. Iya. Jadi makrami nabita wakki taurangi makumi mati sampajang isay pa. Iya natate si tangana sa pulo napakimelo jamai. Iya kola kutu dena. Iya na pura na manre nakada jolo matu pide laba niya tu. Iya dokado. Jadi matanre mematu ujian na nareko malalalale wani. Tapi makada nabita bikin deu khawatirkan memberatkan betuangan na manca Jesus say matu nasaba mata na marat jingi apalagi to mata ko kami gato mega ko kasi pak dara bu makarajo ko dara na pak galu makoto makarajing makade nabita na khawatir kang yero pak ni sameto nabita na umana pak latu melo kama lino ang kahade sa puro baca makada pura ka na lapira po ang Allah Ta'ala lino jayetu lino pura ilulung ni nabita ipitam mapamulay ribatu na nabita latu capan ipitam yan ato ni samanang inabita makalaya matu kumacawi ni kama lino makoy ito tau din na sandala mak bola batu madari ka lo bangi we madari yang katau mastor di mak da 7 tadi na sandala takui muba ni hadisa tapi aja mo ta masela makala macawe di kapa kama linos ta sai de tau pa ang kadua olok-kolok iya natak dengie mak bilang ngeso mene kamaralino hadisa tu ya ro dua olok-kolok iya nang kamo pa iya duwe aja mo ta masela metta mo pa tu aga nomor si di bembe iya natak de na bembe mak bilang ngeso mene itu tau ang kamo pa bembe ko kampota ai alhamdulillah de tau pa tu baja iya mi kotak de ni bembe yang kedua sapi si bawa unta iya natak de naiye macawe kamalino mabilang ngeso mani hadisa itu magay pa de mematona na harap kangi po ng Allah Ta'ala atan na tu ukulin dena iya natak de naiye bembe si bawa sa pingi ta coba gare-reking siaga bembe nagere te ko mahake ke korone 2 tas yang pula bembe na pawa dingigere ko jaji bi si tahu coki siaga anak-anak palima na denang kanigere magi na memay ka tapi bembe tatalu mi tatarap pana na maksimal ang kalalo ta 2 mi kalalo ta chidi ta sitaw na paigere mana cacapu na sosojaji tawe tanam na may gare o ko ni ronang kaya sa baraka iya ko anu nataro po nga lata tatta de na may capu padami ti di pagalungi tanam na may gare siaga ase tadupa ko magalungi na idi mo patuman rin na wadi capu magi jepe na capu wara
Nasiaga kan atau manre na tabi kadua mi tu dupase si taunge na tatanan na tulan na paki dupase na sosoki manre kataluto pa manre seso mana cacapu mesti na kuireke ngi pak deke lino mia tu makada pada ko beppa ni andre na capu ya tu na mo lima karu beppa tataro na ganna na talumpula capu ni magi ya resa na cia capu na sabang ka baraka ilalan demi tu na mana wai tawai ya tu angka tua gaga iya na tu nak kada to mata tariolo iya tu eman resa manurung nasange manurung anu na panopo ng Allah Taala mapunay cahaya baraka maku itu nana ina tu nak kada ajong balu mana ngi resa buko dupa kuase aja mau kada balu mana to malipa warra batu ai makade guruta tat dengi baraka nah taro ko resa iko papabarre meta tu na pacapu yami ko mali ko warra de nagan asita ngaula tu na capu kita coba-coba di Pak Galung biasa kata tes. Maka dia ko tomali warra magi jina tak 2 minggu. Capu sisipu. Tapi ya ko yaro to resa itaroi pabarre we desa ya lupa ka dia magana to mapabarre na dia pa na may capu. Dagare angka baraka na ito. Yan riasa baraka. Ko to mabicara baraka pa mi katuto to nasa. Aga yasa baraka ya kumiki misang-sange baraka magampalada. Ya kung kataw bawangi sanggara law bola tanah malunra yan re baraka na sanaya to. Apa iya tu ko di masanggara din nami makanja man nasubale ki baloy baululup po na inaso na mapayimi magya nang katabawangi pacuk kabolo cepat-cepat magya na makalunra apa tawe mak bereng ang kanapuran ni nilaw doang ang malaika yang pay malunra makitu jadi ya komeki malunra tonan re bali bolata tabawatiro na balewe pupura ki man nasubale tantarakan bali bolata malunra to tunan re pada mati itu tanre ya ki di manre tu den makan jalan tapi ya konanre ni teh malunra na sabab puran ini law doang ng malaika ku yantara itu pasti dakay. Jadi aja tama seke pa. Ade itu gaga singaran na tau seke de gap. Tau seke lagi ceceh. Ya kumabas sa itewe kanja pa je. Ya te kumaseke de gap. Mati tau seke pa de na tarita we. Sikat di anime na sa taba ni. Makami tu. Iya nama seke tahu nama te dia teri paling cukup minta macurita nasa lama tahu kadi aku itu mate ni buru buku-buku lo teh masyarakat buru na baca esangnya ko batuki buru nasa ya nu misalnya maka aja mau tersinggung ambo upa tahu pakat di na biasa ye itu kayak sa ambo upa ko ke kamar de to na yidi na masuro pajabi ko di kaasa ko tapu iya jadi ina napay na tapu nasa tahu pakat di na biasa ye tu tega iya jadi to guru ni buku-buku de na pa na narampi tahu ina narampi maja yo po kumabasay na tomate takkajan na tahu tati we matanaga nasa we tahu pakanjaan kasi itu iya na biasa tong bahasa na tomato maka dah iya na iya tahu dia na tama suruga imegay gani tahu dia na tama suruga biasa ka makoto sitongan na iya tu kalimat kalimat nama to sahaba angka tahu mak boleh tahu mate nak kada sahaba we tahu pakanjaan na yoro tapo makin nabi tatay sa suruga yoro sisa nang kasih tahu lalu maka dia nak tahu pajan yoro maka dia nabi tatay sa neraka yoro jadi nang ka tahu mate na tak janna tahu na kada we tahu pakanjaan na tahu sa suruga na itu okomoti itu situ kan na bicara na tahu lino itu iya kotomati na dega tahu teri macawa mi kiru mi matan na makai dega jadi aja tamasek ya terutama di ibu-ibu aja tamasek dega ulawang ipasipulong apa iya tahu tanru tedo je tahu rapang namo je apa kumay makoto marawilo bawang ulawan na kolay buting mega to je to nasa naya mo je maliusas cocok ni demi nawat di berlebih-lebih aku ke gamay pakai sewajarna sitongan na tu ya tumakun recit di ulawan na pita ya cicin nami na sabak de na macigaw arone ko ni teliman kacicin na berarti tawang kanalakain na ya mitu pita ya rante we de na pita na ya rante makokoy saliwan na jilba enonroy magi jero gagamon rilalang enon risaliwa manang sulara lalang lejing mon risaliwat tuy makokoy itu tapi dito kago kubudi Deka we madar anu ilalamana miro mali lang kay paso
foto latu siku jamo tanulada. Pak DJ tu, ya ko mati. Masa kita bawa, na bayi ni mondri mi atumal. Maka, na kenri me lolo de nak bayi ni lakai ta ko mati, cerita mati gitu. Rewa ni gare matu tanai bi. Rewa kita ni ko dia tepat. Tabudain kada pak, kira-kira mak bayi ni ki ko mati kak. Palingan makalami terumuiri tah. Ya itu jawaban. Ni jadi aja na mega nuta tatta mako. Namo maga papujina masih je na lupai te ko mate masih je. Pada miri Pak Arone me jamota malada maka resi tuntukan lada maga dega mati tu tahu. Na pania tu dale na pura je na toro pangala taala kato pamalaikat suruh bagi dia na mungkin salah bagi. Tim sukses ya tu mandari salah bagi. Ya ko malaikat de. Pakanja kimoy maka kanja padale majami ko dito makareso makari guru ta kali sidendre na lemma ipu ang Allah taala papedale na po ang Allah taala o ko akareso na di man. Iya tapi taniaga la na tay makareso magi Maryam waktu na najajian na bisa na sanre o ko karomay apa tahu silalo na jaji he anak na kekurangan darah maliwasang maliwasang aga na sa po ang Allah taala isuro rongko ya karomay maja nang kakaromay rongko na tahu silalo na mimana karumalo pumelo irong ko na makundray. Dinuli, liman na din na pake agape. Laka namin na pake. Gesokan tak din. Tak din na buwan na karumay. Padahal ya karumay na mo asapi. Lapoy dito namin tak din. Magi nang katak din na. Makare itaw pandrita. Yan na ron na bicara. Di na melo po ang Allah Ta'ala pake daleki atanan na reko dega usahan. Ya jisuri rongkoy na mo manilaka na napake. Yang kedua, taniagala mumelo ni tapo ang Allah Ta'ala. Yang penting ang kausahamu. Aja mo takareso si taru-taru. Matilro ni tetul yang kamu pigaluluy matan na macay. Manang ka manamata mako tuli cakaru. Awi tuli malagay tinro na. Ito. Kapahang ya. Itanya to gala na tayo pa makareso na pole dali taniya. Majami ko dito makareso. Kita coba nih gare. Kaya na tahu sogi kini agalakan na tayo makareso na sogi. Napatasi na layo lo sogi. Asipi kululak bigaba na lariyak. Nasajari pambatang. Tapi madari din naganna polean na nangongkoso ka motor. Itu aja. De maka na majair jama-jamangi maka kanja apa tabantu tahu makyap pala turu pusa mancigi pasusudosa. Tapi maka aja na tawatangi aletan ya lupa ibadah aja. Mate mana mutu tahu nasa gi aneway bayne ta ko sorimon riko de na makanja ibadah de aneway pajay. Maka dan kamu tu bayne ko tulung nga pajay ko lagi lino madari si telaran ni tahu. Apalagi ko sorimon ri. Wija meron no nga pajay wi. De pa ning ngerangi lay kiri lo jupan na makuli ayam na talipo ko chapu idina. Ya kung kanidi kiri nga SMS mani kadala tu ni kiri mata. De nang kanakutanya tu madisi disimoki gama palagtuki. Apalagi ko tomate. Apalagi ko ya melo itaja lo pasiare yo ko kibure pajain. Jadi inde na idi pas sadia le tapak makareso makalicu amaga na dega tapatama ko masigi sabaraki. Iya mitaw ang kay sumbangan na kumanupa kumate. Mage na saba iya na mate nang kamo taw masampaja de na paja tuli malolong. Gina tunah kada bita mamba na masjid dan fi dunya lillahi taala banallahu lahu baitan fil jannah. Lai janji ki ya tak bangun mo masigi tetang kak bolata ko suruga na mo de talo masampaja tetang ka bolata de mi tatama. Mako tu ya. Jadi tapi mereka tahu tu tahu raji masampaja de sumbangan na. Ya na tu tahu matu tama de nonroi. Itu jadi ini mani beki makanja bola atas sumbangi beko dia tak sampaja sabara ki de patu tatama de pakai janji na tu iya miko mai gai sampajatan ade tak sumbang tamai tapi sapa siki onro jadi dua mema patu makanya kimi sholawatu zakah iya kesempatannya onro itu ni milo terima kasih maraja loko bantuan ta loko istana ahlul Quran PCNU Kabupaten Sidrap. Terima kasih Pu Imang, juga Ketua MWC Pituriawa, nasabah komunikasi dan ibu-ibu majelis taklim muslimat, komunikasi tak loko masyarakat tak nang karo bantuan tak tam. Setiap bulan Ustaz rekaman luar biasa. Sementara jalan di pembangunannya makokoy, pura ni netimbung ro, pura ditimbun dan insya Allah akan kita lanjutkan nasabah. Ia mimpi dia pakai doi, nasabah itajang ijolok bosih.
Pak ya ko de na bosi de na merak da iro timbunange. Pak timbunak batu. Jadi mesti nakan na bosi jolo na tarat da no na pawading i dapara jolo. Makirong pay de pa upakedo yaro. Jadi alhamdulillah terima kasih banyak ya ro bantuan bulan nanta. De itu nalok ko pangurus yang cigi bangunan mana. Jadi mudah-mudahan dapat barakai po Allah Ta'ala. Yang terakhir, engkau wasiatku. Pasangi Pak, yang kay hadir juga termasuk kepada diri saya sendiri. Maka dia tu tahu salamae. Dia tu nama megalada jama-jama na jama. Yang penting angka DC tapananungan namo manicet de. Wa inkallah kata Nabi. Namo cede pa ko sumbangan miya soso tak beri ya tonaro. Idi magalay maposa sunna ya natu tatundru-tundru. Pa ito maposa sunna angka matuti janci suruga. Ya rutu lima sampaja sunna ba ya tona tu tatundru-tundru. Yang penting angka takapuy. Iya, yang penting angka takapuy. Dia tahu tu nak kada jama mana pa. Apa dia kata mulai jama mana pa angka tahu maka basa masumba tapi ku suruh masampaja maka kutu. Iya, nah saya itu sadis lagi sampai perlu padodongnya palai komisi tambah sunnah. Iya itu, iya enggak jadi. Yang penting angka DC tajama tapananungan insyaallah angka lete yang ngokutu. Pak namu tu duha mi anarakan na janji tu tam suruga. Iya, melalui babu duha. Iya rope ko de tulle masumbange, de tona tulle masampaja sunnah. Dua sikiri tapi guys, salawat setiba istighfar. Ya ko malolomo pi umuro enape 15 tau gang ka 30 tau umuro ta pegaiwi istighfar ta kurang-kurangi mo salawa jolo ya ko 10 sabbu istighfar si sabbu na salawa ya ko si sabbu istighfar namo si ratu mi salawa ya ko malolomo pi umuro yan namo ko 40 nilai yase pasigilingangi pegaiwi salawata pakurangi istighfar aga hikmana iya komega istighfar ko to malolo tak buka mana pintu nadale itu. Tak buka pintu nadale. Iya. Jadi ini kalau lo ide apa to mabai ne makun rei ide panalakai pegai ya malolo yo po janda na dapi ni 40 tau 50 tau ngajanan. To 5 pikiri maka lihat to pa. Iya. Jadi tapi ba kakama iya, jadi iya pasangannya, ya di maloloe, pegai istighfar tak, supaya jodohnya dibuka, pintu rezekinya dibuka, dimudahkan usahanya, ya pegai istighfar tak. Nah sahabat istighfar mak buka lalat dale, ya to situ salawae barakah. Nah makanya ya ko 50 ni tau layase umur tak pegai ni salawat tak, supaya malomu yoloi amat yang, iya makir, jadi pasigilingan ya. Iya, jadi ya tau malolo istighfar na mega kurang-kurangi mo salawat. Tapi ya tau macocoy na palai kon na ni pulona. Pegaiwi salawat. Pegai ini. Iya, salawat agi yang penting masalawat. Tu kuna bita itu pokok. Jadi ro wasiat kangi. Iya ko demo patulay ro. Deto na tule mapuasa mo sampai jasuna makatokun rumah sidak ka makatokun istighfar deto na nana patulima curita mi salawat makunru to di bawang. Atita na tulita palapar. Aja na mega bata-bata ko pada narupa to. Iya ko malapan ya ti maringa madampang yung padata rupa to insyaallah. Aja na tuli raja bata-bata. Cede-cede majakalan na. Ang kataw lalo gili na saya aja kapan na cubi-cubi ro to. De aja. Iya makanja ki pagkalulo ataw mana yung kong kagaga na makanja. Iya tau tu makanja ito mega kapamadece na insyaallah salamat. Iya, ya mo tu pasangan. Ya ko demo patulay yaro. De to na tulle palapar ya tita tulimemi masusah. Papaceceran. Kami to paceceran. Cede-cede macalla si cilina. Engka pasan na guruta nomor si dia ko bisa kaje ko yaro kaci-kacimu paladaki mo gosok. Yang kedua sikumu buku siku paladaki mo gosok ko majene ko. Si bawa ko tomat julu mata itan-tanra icede buku na pasu-pasuwe ko tomat julu mata lada-lada itanra iyaro supaya lega iyaro si pak paceceran aja mo tagoso imako deto ilada-lada mi buku si kue kaci-kacinge si bawa pasu-pasuwe angka biasa narampe ro guruta angka biasa sampa ubaca maka itu salah satu dalam ilmu hikmah untuk menghilangkan sifat emosional. Iya, betul paceceran. Iro anu naro. Pang kami tu tahu cede-cede macam lah sido cilina. Iya, saya kira ya no pangolongan ni Bapak Ibu sekalian, amagi-magi napa barakai pong Allah Taala.
pertemuan tak. Terima kasih banyak kepada seluruh jajaran pengurus waktu dan kesempatannya. Sini natomotok kumane yang kehadiri ibu-ibu, terima kasih banyak. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.